Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze kuri iyi channel yacu ya Unguka Ubumenyi Post. Nkuko bisanzwe iyi channel yacu ibagezaho ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, amakuru yagiye atambuka, documentaire ku bintu byabayeho ndetse n'uburyo ushobora gukorera amafaranga. Uyu munsi rero tugiye kureba ibintu by'ibiza byabayeho ku isi bigatuma abantu babaho mu buzima bushaririye cyangwa se ibintu byabayeho bigashegesha ubuzima bw'abantu cyane. Isi tubamo imaze igihe kirekire cyane tutazi, mu myaka ibarirwa mu mamiliyoni, ariko kuva kera na kare kugeza n'ubu abantu ntibigeze bayituramo mu mahoro, kuko hari ibintu byabayeho byayishegeshe bikomeye. Ibiza, intambara, indwara n'impanuka byateje intimba ku bantu, binagira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abatuye isi. Uyu munsi tugiye kubagezaho urutonde rw'ibiza bikomeye, ibiza 20 byabayeho isi igahungabana mu buryo bukomeye, ndetse bimwe byagize ingaruka na n'ubu zikigaragara mu bice bimwe na bimwe by'isi. Kanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi igihe cyose Unguka Ubumenyi Post ya-uploadinze ikiganiro. Ukande like, ujye muri comment uduhe igitekerezo cy'ikiganiro wumva twazabakoreraho ubucukumbuzi mu biganiro bitaha. Reka turebe ikiza cya mbere. Ikiza cya mbere cyabayeho ni intambara ya mbere n'iya kabiri y'isi yose. Ibi nubwo ari ibiza bitari kamere, ariko izi ntambara nizo zabaye injyana muntu, zahitanye abantu benshi basaga amamiliyoni, zisenya ibihugu byinshi, birasenyuka bivaho burundu. Noneho ziteza inzara mu bihugu bitandukanye, kandi zizwi mu mateka nk'intambara zashegeshe isi kurusha izindi zabayeho. Izi ntambara zikaba zarabaye, iya mbere yabaye mu 1914, indi kugeza mu 1918, iya kabiri iba mu 1939 kugeza mu 1945. Ikiza cya kabiri cyabayeho ni umutingito wabaye mu Bushinwa mu mwaka w'1556 mu ntara ya Shaanxi. Byahuye n'umutingito ukomeye kurusha indi yose yabayeho. Uyu mutingito wari ufite ubukana bwa magnitude 8.0, ariko ikibi cyane ni uko wahitanye abantu basaga 830. Aba baturage benshi bari batuye mu nkengero z'ikirunga ya Foreshin. Ibi byatumye benshi bahita bapfiraho badashoboye guhunga. Ikiza cya gatatu ni umutingito wa Lisbon muri Portugal, wabaye ku itariki ya 1 Ugushyingo mu 1755. Iyi Lisbon ni umurwa mukuru wa Portugal, wahuye n'umutingito ukomeye wateje tsunami. Tsunami ni imitingito yo mu mazi, ya mitingito iba mu mazi ikaba ishobora gutuma habaho waves zazindi zishobora gutera impanuka mu mato, amazi akaba yarenga inkombe akajya mu baturage. Noneho uyu mutingito wateje tsunami ndetse n'inkongi z'imiriro. Abantu barenga 200,000 barapfuye, umujyi wose urashya urakongoka, hanyuma usigarara amatongo. Byagize ingaruka zikomeye ku bukungu bw'i Burayi, ndetse binahindura uburyo abantu batekerezaga ku iyobokamana n'ubushakashatsi. Abantu benshi batangiye gutekereza ko Imana itabaho bitewe n'ibintu bari bamaze kubona, bituma bamwe imyumvire bagiraga ku iyobokamana ihinduka. Ikindi kintu kikiza cyabayeho ni icyorezo cya Black Death. Black Death yabayeho mu 1347 kugeza mu 1341. Iyi ni indwara y'igituntu yatangiriye mu burengerazuba bwa Aziya, igera mu Burayi mu myaka 4 gusa. Yahitanye abantu basaga 50,000,000 mu myaka 4 gusa, bingana na 1/3 cy'abari batuye isi icyo gihe. Bisenya imiryango, ubukungu burahungabana, n'amadini yaratandukana, mbese ibintu ku isi birahinduka kubera icyo cyorezo. Noneho ikiza gikurikiyeho cyabayeho muri icyo gihe
nk'uko mubibona turi kuvuga ku biza byabayeho mu mateka y'isi. Iyi ni inkongi y'umuriro yabaye mu mujyi wa London. Inkongi y'umuriro yabaye mu mujyi wa London mu Bwongereza mu 1666. Uyu mujyi wa London wahuye n'inkongi y'umuriro ikomeye cyane mu minsi 4 gusa. Amazu arenga 13,000 arashya, insengero zirenga 80,000 zirangirika, kandi abantu ibihumbi basigara iheruheru. Iyi nkongi yita inahindura imiterere y'umujyi. Ikiza cya gatandatu ni umutingito n'inkubi ya tsunami muri Indonesia muri 2004, n'ejo bundi ku tariki ya 26 Ukuboza 2004, umutingito wa magnitude 9.1 wateye uturutse mu nyanja ya Ocean Indie cyangwa Indian Ocean, mu nyanja y'Abahinde, uteza tsunami ikomeye cyane ibihugu nka Indonesia, Sri Lanka, Thailand n'Ubuhinde. Byashegeshwe n'iyi nkubi y'umuyaga, abantu barenga 230,000 barapfuye. Cyari ikiza gikomeye kurusha ibindi mu kinyejana cya 21. Ikiza cya karindwi ni inkongi y'umuriro y'inyubako za Chernobyl muri Ukraine, yabaye mu 1986. Muri iki gihe imashini y'ingufu za nucleaire iherereye i Chernobyl yaraturitse, itanga imyuka y'uburozi ziriya bita radiation. Hanyuma izo radiation zikwirakwira mu Burayi, abantu ibihumbi barapfa bishwe n'uwo mwuka, abandi barwara kanseri y'igituntu. Uyu munsi aho habaye ibyo biza, na n'ubu haracyari ahantu hagerwa, mbese n'ahantu hagerwa n'abantu gake nabwo bafite ubwirinzi, kandi ingaruka z'izo radiation hari abagihanganye nazo. Ikiza cya 8 ni icyorezo cya Spanish flu. Spanish flu cyangwa se grippe espagnole cyangwa se ibicurane bya Espagne. Iki cyorezo cyabaye mu mwaka w'1918 kugeza mu 1920. Iki ngiki cyabaye nyuma y'intambara ya mbere y'isi. Intambara y'isi kimara kurangira, hahise hatera ibi bicurane bya Espagne. Iyi grippe espagnole cyangwa Spanish flu yibasiye isi yose, ihitana abantu bagera muri hagati ya miliyoni 50 n'ijana mu myaka 2 gusa. Murumva ko cyarushije gukomera intambara ubwayo. Noneho ikiza cya 9 ni umutingito wa Haiti, wabaye ejo bundi muri 2010. Muri Haiti habaye umutingito ku tariki 12 z'ukwezi kwa mbere 2010. Noneho uyu mutingito wapimaga magnitude 7.0, ukura abantu mu byabo barenga 200,000. Ibyo 200,000 barapfuye, abandi basaga amamiliyoni basigara badafite aho baba. Umurwa mukuru wa Port-au-Prince urasenyuka hafi ya wose. Murabizi neza yuko hari n'abantu bagiye, ibihugu byagiye byohereza imfashanyo, ibindi bikohereza abantu bo kujya gutanga ubutabazi muri Haiti. Ibyo ngibyo ni ukubera ingaruka z'uyu mutingito. Ikindi ni icyorezo cya Ebola. Icyorezo cya Ebola cyateye muri Afurika y'Uburengerazuba muri 2014 kugeza 2016 mu bihugu nka Guinea, Sierra Leone, Liberia. Noneho Ebola yageze no muri iki gihugu duturanye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi Ebola yibasiye abaturage, yica abarenga 11,000. Nubwo imibare itari myinshi nk'iy'ibindi byorezo twavuze, ubwoba n'ubwigunge byatewe n'iyi ndwara byashegeshe isi yose. Ikindi kiza cyabayeho ni umutingito wa San Francisco. Uyu mutingito wabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1906 nibyo, ku tariki ya 18 mu kwezi kwa 4. Iyi San Francisco yahuye n'umutingito wa magnitude 7.9, ukurikirwa n'inkongi z'umuriro. Umujyi hafi ya wose urashya, abantu basaga 3,000 barapfuye, imitungo myinshi irangirika.
Ikindi ni inkongi y'umuriro yafashe ishyamba rya Amazon ejo bundi mu mwaka wa 2019. Urusobe rw'amashyamba ya Amazon rufatwa nk'ibihaha by'isi rwarahiye cyane, nubwo atari abantu benshi bapfuye. Byateje ingaruka ku ihindagurika ry'ikirere cy'ibita climate change, ubuzima bw'inyamaswa no ku bahatuye. Ikindi cyorezo ni tsunami ya Toku mu Buyapani. Ku tariki ya 11 tariki 11 Werurwe 2011, umutingito wa magnitude 9.0 wabaye hafi y'inyanja ya Toku mu Buyapani wateje tsunami yahitanye abantu 15,000, isenya n'inganda za Fukushima nuclear plant zitanga uburozi bwa radiation, abantu bamwe barapfa. Ikindi ni icyorezo cya kolera cyabaye muri Haiti muri 2010 nyuma y'umutingito. Kolera yibasiye Haiti, abantu basaga 10,000 barapfuye, abandi miliyoni bararwara. Ibi byatewe n'imibereho mibi n'isuku nkeya yari imaze kubaho nyuma y'umutingito. Ikindi ni inkongi y'umuriro ya Peshtigo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka 1871 iyi nkongi yibasiye iki gihugu, hanyuma ikaba inkongi yari ikomeye cyane, iba i Chicago mu mwaka umwe, ihitana abantu basaga 2,000 mu ntara ya Wisconsin. Ikiza gikurikiyeho ni ikiza cy'inzara muri Ireland cyiswe Great Famine, cyabaye mu 1845 kugeza mu 1852. Imyaka 7 y'inzara yatewe n'indwara y'ibirayi yahitanye abantu barenga 1,000,000. Abandi benshi bimukira muri Amerika, bihindura imiterere y'imiryango muri Ireland. Icyorezo cya 17 ni ukuruka kw'ikirunga cya Krakatoa muri Indonesia. Hari ibirunga byinshi byagiye biruka mu bihe bitandukanye. Hari nk'imisozi ya Pinatubo muri Philippines, za Nyiragongo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko iki kirunga cya Krakatoa muri Indonesia mu 1883 cyaraturitse ku rugero rukomeye, gituma amajwi yumvikana mu bihugu byinshi. Abantu barenga 36,000 bahise bapfa. Inyanja yose yuzura tsunami, ibinyabuzima byinshi byo mu nyanja nabyo birapfa. Ibi bikaba byarabaye mu mwaka wa 1883. Ikiza cya 18 ni inzara yabaye muri Ethiopia, yabaye mu 1983 kugeza mu 1985, imara imyaka 2. Icyo gihe abantu barenga 1,000,000 barapfuye bazize inzara yatewe n'amapfa n'intambara. Noneho isi yose itanga inkunga ndetse inaboneraho isomo ryo gufasha abari mu kaga. Noneho ikiza cya 19 ni umutingito wa Tangshan wabaye mu Bushinwa mu mwaka wa 1976. Uyu mutingito nawo wibasiye umujyi wa Tangshan mu Bushinwa, abantu barenga 240 barapfa, nubwo imibare y'ukuri itavugwaho. Ikiza cya nyuma tugiye kubabwira, nubwo habaye ibiza byinshi ariko twabateguriye ibiza 20. Ikiza cya 20 ni COVID-19. Iki ngiki mwese murakizi, ntawe utarahuye n'ingaruka zacyo. Icyo gihe 2019 kugeza 2023 iki cyorezo cya COVID-19 kibasiye isi yose. Gitangirira mu Bushinwa mu mujyi wa Wuhan mu mpera z'umwaka wa 2019, gihita gikwirakwira ku isi yose. Abantu basaga 7,000,000 barapfuye ku isi yose. Ubukungu burahungabana, ubuzima bwacu busanzwe burahinduka. Muribuka ibintu twabayemo bya lockdown, umuntu akaba atemerewe kuva mu rugo, inkingo baduteye kugira ngo icyorezo kire gukomeza gukwirakwira, ndetse bamwe na n'ubu baracyahura n'ingaruka z'iyi COVID-19 kubera ubukene byabasigiye. Abenshi akazi kahise gahagarara. Mbese iki cyorezo nacyo cyatumye abantu bahindura uburyo bari babayeho. Ubwo rero inshuti bakunzi bacu, ibi biza 20 tumaze kuvuga byerekana ukuntu isi ishobora guhura n'ibihe bikomeye bigasenya ibyo twubatse imyaka myinshi, ariko binatwigisha ko
tugomba kwitegura kubana neza n'ibidukikije, haba kubana na bagenzi bacu neza ndetse n'ibidukikije, tugaharanira amahoro n'ubuvandimwe. Nidukomeza kwiga amateka y'ibyabaye, tuzashobora kwirinda amakosa amwe n'amwe ashobora gutuma twirinda no gukomera imbere y'ibigeragezo cyangwa se ibindi biza bishobora kuzatugeraho. Niba utarakanda subscribe, kanda subscribe, ukomeze udukurikire kuri channel yacu ya Unguka Ubumenyi Post kugira ngo utazacikwa n'izindi nkuru z'ubumenyi bwizi mu bihe bitaha. God bless.